koja je zapravo ono po tebi uloga festivala? Da li je to samo prikazati film? Upoznati ih s novim kulturama, skrenuti pozornost na neka određena pitanja. Ti si jedan od suosnivača Motovom film festivala, to je bilo 99. prvi put. Te 99. mogli ste tu i tamo koji francuski film vidjeti, možda u kinoteci, nije bilo nikakvih drugih filmova, nije bilo streaming platforme, ništa. Od tud je taj Motown i postao i s tim partijima i sa svim, jer mi je bilo važno kad već ljude dovučemo gore da nekako ostanu sa prvim svojim filmom 97. kada smo izašli s njim Mondo Bobo, za tadašnje prilike u Hrvatskoj poharali svjetske festivale. Nekako smo prepoznati i lako dolazimo do filmova. A filmove birat nije baš lako. U stvari najgori dio procesa je kad smo negdje pri kraju i kad vam negdje ostane recimo 1 ili 2 mjesta, vi još imate 6 ili 7 dobrih filmova. Kod nas se ljudi prijavljuju, to je po par stotina filmova, pa onda kad izaberemo film bile su 35-ice, to vam je oko 22 kile otprilike svaki film koštao, jako smo puno novca trošili na DHL. Sluškivali smo dugo i tako smo pred 10-12 godina krenuli razmišljati o tome i onda smo rekli, aha, scenariji su problem, idemo se na njih fokusirati. Vrlo rijetko se dogodi da ako imaš loš scenarij možeš napraviti dobar film, možeš imati dobar scenarij pa napraviti loš film. Imamo tu jednu stigmu iz 90-ih koji nosimo da su hrvatski filmovi mračni, teški, da su dosadni, da su uvijek depresivni i tako dalje, ali imamo i dobrih mladih autora, imamo i nešto starijih dobrih autora. Koliko košta jedan film? Treba nam nekakvih 70.000 maraka, našao sam pare. Daću ja 35.000 maraka i 35.000 maraka smo dobili od Hrvoja Petrača i dio smo snimali u Osijeku gdje nam je pokrovitelj bio Branimir Glavaš.